Baseningizimu Afrika namhlanje ngithola umbuzo othi Mthombe nini singayenza ukusiza indoda eshonelwe unkosikazi mangabe sithatha omunye unkosikazi. Ngifuna ukuqala ngokuthi ayikho into ebuhlungu njengokushada nendoda eshonelwe unkosikazi. Ingcono ngisho indoda ehlukane nomkayo noma nentombi ngoba ingasamthandi. Indoda eshonelwe unkosikazi isamthanda inkinga eyenziwa yileyo ndoda inkulu kakhulu ngoba mangabe njalo ilala noma ivuka icabanga unkosikazi wayo mayiphuma sekufika isikhathi sokuthi mhlambe ngathola umunye umuntu engasihlekisane naye noma ithandane naye isuke inonkosikazi wayo engqondweni ngoba lo nkosikazi usuke ehambe le ndoda kungekona ukuthi ayisamthandi kodwa usuke ehambe isebubuhlungwini. Iphutha ke lenziwa yile ndoda lokuthi ngamhla unkosikazi engcwatshwa noma efihlwa ayimfihli yona imgcina enhlizweni kulale umzimba kuphela lapha emathuneni kodwa ubukhona kwakhe lo nkosikazi buqhubeke bube khona. Ingozi ke enkulu leyo ngoba yenza lo nkosikazi ofikayo okusempeleni ehamba le ndoda iyofuna unkosikazi wayo ithi shela intombi ithi ngenhliziyo engathi ngingathola umuntu ofana nomkami ngezenzo ngenkambo nangendlela unkosikazi wayo ayephila ngayo. Imthatha unkosikazi wayo imgqokise lo muntu ifake lo muntu unkosikazi imbone unkosikazi wakhe evuka ephila impilo entsha. Isho mhla imtholile ithi yazi namhlanje unkosikazi wami uvukile ngaze ngamthola unkosikazi umuntu engangimthanda kanti yenze elikhulu iphutha. Lo muntu emtholayo noma lo muntu ezothandana naye akayena unkosikazi wayo akayena lo muntu owashonayo. Ingozi ke ngalokho le ndoda iyahamba njalo uma ngabe wenza amaphutha noma wenza ukudla noma ingangakutsheli kodwa enhlizweni yayo iyayitshela ukuthi lo muntu akazenza izinto ngendlela umkami engangiyenza ngayo. Izokukhumbuza ngelilanga mhlawumbe enye indoda iyahlupha ngisho ingubo zankosikazi ngisho amarengi ngisho indawo ama-restaurant ababewahamba beqhuba uthando labo benza izinto zabo izamba nawe izama ukugqiba noma ukupholisa inhliziyo yayo ngawe okuyinto eyingozi ke leyo ngoba indoda kufuzile ezothandana nawe ikuthande ngoba ivala isikhala lasenkosikazi wayo. Kufuneka indoda eshonelwe unkosikazi imshiye imvale mhla imngcwaba hayi ukuthi imkhohlwe kodwa ingamthathi imvuse ngomunye umuntu ngoba mayike yamvusa ngomunye umuntu awusoze wabakhona lo muzi ngoba akekho omunye umuntu ongafana nomunye umuntu. Indoda kumele ithande lo muntu emthandayo ingathanda omunye umuntu imthande ngomunye. Ngithi madoda ningalinge nivuse amakhosikazi enu nibavuse ngabanye abantu leyo nto ingozi enkulu. Asithanda abantu esibathandayo ngalesi sikhathi esibathanda ngaso singavusi abantu abafileyo sibenze baba abaphilayo.